ang buhambul hala lapnam ne mereho keritu lalu dambu nahu latanggalu pihu laulang dambu daungu 200 tailu tapahamburu beli la channel YouTube GKI TV tarongnya na pulong ne miri nadu bande di tarongnya mai tahambayang miri yehu karitu pamalangung kau wau kapipi manu kama lalurima wa barmanya na pulungu buhang maparongu ya na pulungu matawa nangahu matua a namandutun daki kama hima maka papalaku ya na pulungu mo. Amin. Ang buhang bulhala na pulong ne miri tarong ya welingula huratu dambu huratu korintu la kawudu patu landalaru hau lupataka landalaru hombulu dambu. Ang tarong ya na pulong na beling landalaru hombulu dambu bawana. Nyuma duma ndamawangu a huri kapatangu na pamakiawangu. Ndamambuhangu a parama kahilingu dangu lapa pangunjun yanganya na pulu na ala. Bamalumunya nyumay ala wang manya eti yahangu. Matundunya na pambuhana yaduya himamonu. Bunda ba na tau kana pabila dangu hamu ngama la eti daluna. Tunanu na pulong ne miri uha ayaka na marongo ya na pulungu na mapalaku ya lalurina. Na tema na buat baru ya rukuna na mapadeni. Ang buhambul halala panamu ne miri hokritu na parama na Paulo dan na muda. Rukuna bana palaku ya na pulong na miri yehu karitu. Na hangganya na maharui. Angu na buhang papameti ya. Na maharui ndaji aya welingu la tanah na tanah na ngalangu welingu la angu na patau. Welingu na lawangu angu la angu dedina. Nadu hi Paulo dan na manjaria. Napinya wili na rukuna papalaku ya na pulungu angu panapani rukuna na pulungu wane Paulo na pameti wangu nimanya laluri na rukuna bana kabunggur na papalaku ne Paulo dirambanga tu ya nangalangu kaparu welingu le ala yaka paharu yanya japul nakanandingu da palu ya angu dakawukanya i ala nanjanga ya bana kapingatu dan nambuat monung a da didi ayah angu padai nguluri da tau da marama lalatang ne miri kopi manja ningu mbada palaku da nyaka hamanai na papalaku nai Paulo da kamia daku na du padaingu palaku danya dahi nadu ndak akan duling dambeni nadu ndak dapat wuya angu ndak dapat meruambang wiki dah handuka nadu padaingu riki mata damalinyang nadu padaingu palaku yana parama nama harui la papalaku na pulungu angu yana na tau nama palaku ya. Nahangataru rukuda wana paramada. Nadu padaingu palaku danya. Buhangun na wa malangga. Narukuna na pakbakulu wangu eti. Ngalanya na pahalangat wangu. Nama palaku ya na pulungu. Ya mayaka na wa na papalaku na. Na papalaku na ya mayaka na paparamana. Maiwa katahambayang. Domiri meninggal awang majangga, madabuak bar manyanga na pulungumu, uangga mangahumatua, kama palaku ya lalurima. Amin. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.